n'ubwirinzi bukomeye cyane u Rwanda rwashizeho. Biravuga ko ubwirinzi u Rwanda rwashizeho no kugeza ku muturage wo hasi, kugeza ku muyobozi wo hejuru, no kugeza kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame, kuva iwe mu rugo ku modoka agendaho. Abawazalendo bongeye kwataka ndetse u Rwanda n'ibibazo bikomeye cyane, abanyamahanga bakomeje kwataka u Rwanda. Bikavuga ko ibyihebe bya wazalendo FDLR gahunda ari ukuza bagahorera Gakwerere uheruka gutabwa muri yombi, ndetse na M23 igahita imushyikiriza u Rwanda. Amakuru ndi gukurayo nuko FDLR yababajwe cyane nuko M23 yazanye Gakwerere, ndetse ikavuga ko igomba guhirika ubutegetsi bwa Paul Kagame. Akaba ariyo mpamvu bashaka kwataka Paul Kagame ndetse n'ubutegetsi bwiwe. Afite ubwirinzi rero bukomeye cyane kuva kuri Public Guardian ndetse n'abandi bagiye batandukanye, no kugeza ku baturage bamukunda, nibo babasha guhagarika ibi byihebe ndetse no kubihagarika bigitanga cyangwa se bikigerageza kumwataka no gushaka gukuraho ubutegetsi bwiwe. Amakuru akomeza abivuga neza, avuga ko ubwirinzi bwo mu Rwanda bushaka guhungabanywa na South Africa kugira ngo babone ukuntu bakubita ingabo z'u Rwanda. RDF biravuga ko nayo igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ikomeze irinde umutekano ndetse no kohereza abasirikari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko byagiye bivugwa n'inama zigiye zitandukanye. Kwatakwa rero kwa Perezida Paul Kagame, ibyo ni ibiki? Kwatakwa kw'amahanga, kwataka kw'ibyihebe wazalendo ndetse na FDLR batifuriza u Rwanda ikiza ndetse no guhungabanya ubutegetsi bwarwo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wacu wa ZAF TV Info Rwanda, kanda subscribe kandi no kunzugira, bizajya bigufasha kubona amakuru yacu dukomeza kugenda tugukorera. Ngiye kubwira ibyo byihebe byagerageje gukora amabara ndetse bikaza kuburizwamo, bikaraswa, ibindi bikirukanka bigahunga bigasubira aho byaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rurinzwe gute? Rufite iyihe security? Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wacu, kanda subscribe twikomereze n'ayandi makuru kugira ngo ubyumve n'uburyo bano bantu barakaye cyane. Ndavuga abawazalendo ndetse na FDLR, aba bantu baba mayimayi ndetse n'abandi bari mu bwoko bw'ibyihebe bifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse no kwihimura ku Rwanda, rushinjwa ko arirwo ruba rwihishe inyuma M23. RDF nayo twumve ikiri gupanga kubakorera abangaba bafashwe, ndavuga aba FDLR. Reka mere uburyo M23 yakuzanyijeho n'abawazalendo ubundi kugira ngo nze ndinshiremwo neza mbihoze n'u Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mujyi wa Bukavu, kuri uyu wari kwa mbere tariki ya 3 Werurwe 2025 na tariki ya 4 Werurwe 2025 mu gitondo cya kare, M23 yakozanyijeho n'imitwe ya wazalendo. Amakuru avuga ko byabereye mu gace ka Karehe Camp ya TV muri komine ya Kadutu i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. No kurasana kwashojwe n'imitwe ya wazalendo bamanutse mu misozi ikikije Bukavu, aho bamaze iminsi bahishishe. Wazalendo yari igamije gutera ubwoba, kwica, gusahura abaturage no kwihimura kuri M23 RDF nk'uko bakomeza kugenda babyita, nubwo ingabo z'u Rwanda zikomeza kubihakana umunsi ku wundi. Bamenye ZAF TV Info Rwanda yamenye ko byamaze igihe gito kuko abarwanya M23 batabaye wazalendo biruka basubira mu misozi ikikije Bukavu. Amakuru avuga ko wazalendo imaze iminsi itavuga rumwe n'ingabo zari DC mu ntambara yo kurwanya umutwe wa M23 ndetse na FDLR. Bikavuga ko rero impamvu ngo nuko FARDC harimo abagambanyi bakorana na M23 ngo bakebura M23 mu gihe bapanze igitero simusiga kuri M23. Gahunda rero abangaba bafite ni ukwataka, bakwana gukubita M23 bagahita bataka u Rwanda, byari nakubwiraga, bakifuza gukuraho ubutegetsi bwa Paul Kagame, nubwo rwose bitapfa kubahira uko bagerageza kose. Ubwirinzi n'ubudahwema ndetse n'ubutavogerwa bw'u Rwanda byagerageje kwatakwa na South Africa kugira ngo bakore ubwo bwirinzi ubundi barase mu Rwanda. Ariko izo modoka zari zibitse ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga zabashije gufatwa, zirahagarikwa, zitabwa muri yombi, ndetse n'abo bagizi ba nabi bibaje guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi byihebe byaje mu modoka rwose za rutura zirimo ibikoresho bya
byarangiza by'ikoranabuhanga, imbunda n'ibindi bigiye bitandukanye byo kuza guhungabanya ubwirinzi bw'u Rwanda. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ukuri amanetiwaka yose y'u Rwanda bakayabana. Ibyo byose byabashije guhagarikwa. Ese ni iki Paul Kagame yapanze? Ni iki bahise bapangira gukorera abo ngabo? Bavuze ko bagiye kujyanwa mu nkiko no kugeza ku ba FDLR, harimo na Gakwerere ushinjwa ko yanishe n'umwamikazi Gicanda mu cyahoze ari komini ya Butare mu gihe cya 1994 ubwo habaga jenoside yakorerwaga abatutsi. Yavuze ko yoherejwe mu rugo kujya kwica umwamikazi Gicanda ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Bamwe mu banyarwanda bamusabiye ko yakwicwa, abandi bamusabira ko yatabwa muri yombi ubuzima bwiwe bwose. Uyu mugabo yagiye kuyobora FDLR kuva RPA cyangwa se RDF yafata igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se wayita FPR yafata u Rwanda, ishyaka karyo riyoboye igihugu kuva muri myaka 30 yose tumaze tunibutse jenoside yakorerwaga abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu mugabo yahise ahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yagiye kwifatanya n'aba FDLR ndetse aba n'umwe mu bayobozi bakomeye cyane. Yagaragaye mu Rwanda yambaye impuzangano y'imyenda ya gisirikare ya RDC cyangwa se FARDC. Uyu mugabo akaba rero ari umwe mu banzi u Rwanda rwari rufite, ndetse akaba ari umwe mu bari bapanze gukuraho ubutegetsi bwa Paul Kagame. Perezida Paul Kagame ati banyarwandakazi muryame musinzire ubundi ibindi tuzabyikoranira. Amakuru binavuga ko na General Nahurunga Pacifique uzwi nka Elias Omega cyangwa se General Omega, umwe mu bayobozi bari bakomeye cyane muri FDLR, yamaze cyangwa se hatangajwe amakuru bitangajwe na Dr Oscar, umwe mu barwanyi ba 23, yatangaje ko uyu mugabo akiri muzima ariko nta muntu uzi irengero ryiwe. Bari kuvuga ko yapfuye rwose, ngo nibabereke ko uyu mugabo aracyari muzima, gusa nta muntu uzi irengero ry'uyu nguyu Pacifique Omega. Ndetse harimo n'abavuze ngo ashobora kuba yarisanze mu birahure bitabona hano mu Rwanda, yaba yaratawe muri yombi na 23 nayo ikamushyikiriza u Rwanda mu buryo bw'ibanga, ariko u Rwanda rwo rurihakana rwivuye inyuma. Ngayo makuru, ubwirinzi guhera ku muturage mutoya kugeza ku muyobozi mukuru Perezida Paul Kagame burakomeje cyane, mu rwego kugira ngo rero bakomeze bubake igihugu banacunga umutekano. Ubwo nimvuga kuva ku muntu muto kugeza ubwo ni wa muntu mutoya cyane umukene kurusha abandi, kugeza ku muyobozi w'igihugu cyangwa se wa muntu uyoborwa, kugeza ku mukuru w'igihugu, ubwirinzi bwabo burarinzwe cyane n'ingabo za RDF, kandi byose mu biganza bya Paul Kagame. Kandi subscribe twikomereze n'ayandi makuru yacu kugeza